posredstvom svetog krštenja. Evo ti ga sad značaj svetoga krštenja. Zašto je ono bitno? I zašto je bitno da znamo da ako smo kršteni, šta mi imamo, šta smo zadobili, šta možemo, ako hoćemo. Posredstvom svetoga krštenja hrišćanin zbacuje sa sebe jarom strasti. On dobija snagu i mogućnost da se suprotstavlja strastima i da ih satire. Ovo isto od prepodobnog Ave Doroteja. No, i iskupljenom čovjeku, obnovljenom čovjeku, nastanjenom u duhovnom raju, dakle krštenom i miropomazanom, nastanjenom u duhovnom raju, to jest u crkvi, data je sloboda. Evo si zdrav, ne griješi više. Evo si slobodan, evo si iskupljen, evo si omiven. Ali evo si i slobodan. Pazi sad, pazi kako dalje živiš poslije svetoga krštenja. Dobio si snagu, dobio si blagodat Duha Svetoga, da ako hoćeš i možeš. A što se slobode tiče, potpuno si slobodan.